Dobar dan, dobri ljudi! Evo nam i Smuceka Dražena, juhu! Konačno, idemo! Kaže, poučna staza na Kalniku, obnovljena 2003. godine. Evo Mede, prijatelja moga koji mi je složio sendvič. Zamolila sam ga, to se zove prijateljstvo, kad ti prijatelj složi sendvič za planinarenje. Svaka mu čast, bravo Medo, hvala. Hvala i tebi. Eto ga. Evo nas opet. Idemo na Kalnik. Juhu. Idemo malo uživati u zimskim čarolijama. 7 zuba. 7 zuba. Medo, koliko ti imaš zuba? Veli kao prvi zub. Idemo! I tak. Evo ga, ispred nas je Medo, Papa Smucek, Dražen Kroflin. Mahni nam Dražan, mahni. Moja malenkost. Iza mene su Svebor, Nataša i Joe. I Bruno, da, na njega sam zaboravila. Pošto neki od naših Smuceka imaju problema sa sinusima, pozdravljamo ovim putem našu Ančicu, koja ispuhuje svoje sinuse doma, umjesto da je došla ovdje sa nama i sve bi joj iscurilo van, ali dobro. Ali uglavnom, unatoč tegobama, mi ne odustajemo, idemo dalje. Jel tak? Pogledajte samo ove. Lijepi prizor. Kak se ti osjećaš, Dražen, da čujem? Sinusi delaju. Delaju? Super, da. Ja se osjećam savršeno. Čim sam u prirodi, tu sam doma. A eno jedan wow je ispred nas. Dođi! Dođi, Brko! Wow! Da. To. Pozdrav,